bana bani kota duda bana bana ara karena daga asumat jualile bana kaya bana balle si bana emban bicara teh tani malin na custani dem tantura udah imbanini agefat imbanini kasitti cabse aisene facasi sinjari facasi wallahi nama kuma to kofaya sina bari nama cacabsina akuma wal mariya tani custani dem tani bari nama cacabsina bari nama suta bari nama cacabsitani wallahi akuma facasi sinjari kasu facasi na ega adin dem panu garake tanduwe pada sitti ana ada salam banin ka ana tu bakana ti video si kubse miti imbanin takiti si rambanin panu arama dawale jira ulah nama cacabsina banin Nah, kan aku mau video. Bari nama cacabsina. Timpan ugara kesan kala kara irani la aku masih nak kalau tani dem tajujur. Ani dah lagi tadi fakir miskin asis video mana? Isi wata kale nasani imbanini cuma agefat imbanini isi dal agefatu baca asis sinjare kai bare ai cabsani jannanin kararra qabi ya rabbi wa nagar agesi ya rabbi allah ya rabbi ras wallahi lazim ya rabbi ras ya undi kes bane it cabsun nabdu gara ken abo it cabsun nabdu ya imbanin karra albeje kabi kararaj sibila aj kabi yonna jara tokki sero gura karat tafi sinjere ko sene akka shunkurta karat sene njere radala kasito sene sinjere bar ajje se dawa mo ko blesso wayne la ilaha khalas chohani bare kartani arsin kabde techu afarsa arsin kabe undi kessa ujolen arsi wala karaju duga bachura amma saa kana miskina kabe vida wallahi duga sinjada amma bodatti injiro afarsa kabdani nagene takinjiro yo anama miskina deme kabbe kabne finnechu mucha miskini male singai kabdan ya afarsa miskina male singai kabdani jeba ujolen arsi warre afarsa kabdan gadisa tantaman waso labsi sirati labsinechu gadisa abo karasi chuhani kamera ajka me sibra jirti baka ajesa nagat ajefte walla arsin kuninde garana manna to no muna makawatenna abo si kabani afarsa abo nyata gurba kana rabbi kisa soda da do ay godafi undi ke sarabbi ke sanje chadi sa afarsa mana jefte jolan arsi gari furtu o rabbi jecha te mufattani jiratan namne ni gujata kisna rabs namne ni waisin jed ka gujata ke te mufattani jiratan ka kabadati futane ta mucan kun garan sa ke miskina billah alayk rabbi jecha ratarafe isa wankan ni gale ujolen arsi mo atantaman kabajal singa fanna ganudi sa mucaken afarsa ganudi sa sinigale afarsa nduenan nalelu bujra chumbar badu takki dabarse takki du barbare chu sinigale gadisa afarsa gadisa firi afarsa round ke sanjala baresa isumo dugalit nama kamit karet chufani kulfi du manit kulfani shira ganaga warada lagani trin bira ko tajaraken sinigale kulfi itti kullufte jolen arsiyechu shira kana kandale sisi jolen arsitille arra guya gutu qaba afarsa qaba jolen arsi jette namni nama ko me qawli qabetren du'ana fi afarsara labsaun ijoollee arsiitiif baaletti amma moo kan qabe arsiif baale walii galee qabe kan ammoo oromoon guutuun baruu qabdan jechuun oromoon kutaa biraa baruu qabdan namni afarsaa qabe ijoollee arsii fi ijoollee baaletti walii galanii jechuun isinii galee firii afarsaa jira hundi keessan afarsaa kiyya rabbiin si haa baasu wallaahi rabbiin akkuma garaa keetti ilaale garaa kee qulqulluu kana laalee rabbiin si haa baasu garanna gubataa jiraate aboo yaa rabbi gurbaa kana gannaa baas taa ammoo afarsa wata kata jennanin qiyamana dunya harabu echu zabanun akhir ka jaddalif nakiri fi munkar jaddal tachi chapse bayetrin ilma nama kafartise sun dufera wallahi gadisa mucha kana kabajaran ga singafa neti gadisa afarsa gadisa esa inni gadisa ujolle darsi ujolle bale ya
hafarsaa gadhiisa warri walii galtanii shira irra dalaydanii tiriin qabdanii achitti mucaa itti cuftanii ettan baasa hafarsaa kiyyaamshin rabbiin si baasa garuu immoo hafarsaa wanta akkonni siimu du'ii dhabamsiisi malee dhageeffadhu ilmi nama takka akka harkaan sin qabne sin hiinami hidhamtee hin jirtuumi dhageeffadhu waan wahii jiraatee achi mana san keessatti hadiida sibiila wayii ilaalu tokkicha san itti rarra'ii osoo maasituman akkuma nama gartee irrumattuu jechuma qabadhuuti morma qabadhu irrumaddu isumarratti si haa ajjeesaniiti wallahi dhugaa sin jedhaan tokkicha qabatte san irrumaddu isin jedhe si galee an dhugaa dubbachuuf garaa kana guutuun na gubataa jira yaa rabbi kiyya bade takkaa karraa gubadheen beeku aboo wallahi miskiin arsii tokko qooye fachaa jira sanuu dhiyoo kana dhufe wallahi waan shodde dhageeffadha mucaa kana gadhiisuu baannaniin gurbaa warra gartee tokko warra diida'a keessa ujoollee gartee wannooti eessa jedhe arbaa guugu mucaa arbaa guuguti hin nyaachisina dhugaa sin jedhaan ka qabe ujoollee arsii baaleti namni yoo hafarsaa waa ta'e itti gaafatamu ujoollee arsii baale qofa kalaas dhumateera over the game dhumateera jechuudha namni guma hafarsaa baasa wal qofa namni hafarsaa hiriyyaadha namni dhugaadha wal jaalatullee yoo dhugaa dubbanne obboleessa sallee anuma tokko jira jechuudha garuu immoo balaa isinitti buutaa taa gadhiisa hafarsaa kabajaadhan banaa mana itti cuftan dhugaa sin jedhan warri mana itti qolloftanii biraa deemtan aywaa kalaas takkittiin isii akka utisitti tolin seenne ta'u seente shadi afur ajjeesiisan booda du'e obboleessu si galee wallahi diina kee ajjeeftee du'uun bakka diina kee ajjeeftee du'uun jannata jechuun rabbi birattis hadiida kana erga qabaatte takkittiin aksii akka harkaan si qabdee siniin an ati hidhamtee asirra dhuftee jechuun hidhamtee ata irra baate jechuun wallahi an akka waan azaaba galeetti uf laalaan akiraa azaaba yoo gubatte namni si argu hin jiru bar azaabatti yoo gubatte namni si argu hin jiru garuu addunyaa kana gubbara dhufidanii ibidda sitti qabu jechuun salphina addunyaa fi akiraatti yaa hubbiibi ka idmee kee haga addunyaa kana jirtu gubataa jiraattu si galee ani yoo asirra qabanii hafarsaa isi fidanii jedhan ujoolleen arsii baalee kun irra qabanii yoo isi fidan ani sa'a ammaa kana takki yoo nama ajjeesu dhabe ufii uf ajjeesee dhubateera qabamee warri jettan hafarsaa qabanii jiran mana itti qollofteetiin hin deemte jechuu ijoolleen hafarsaa qabanii jiranii mana itti qolloftee ka deemte ijoollee arsii fi baaleeti ijoolleen arsii fi baalee labsii irra labsamaa oole mana eenyuti takka labsamaa oolellee hin beeyna hafarsaa fi usmiyyee qabaatanii turtanii anammoo na qabuu hin dandeenye hafarsaa mucaa miskiina waa takka irraa quban qabne dalagaa isaa nagaa irra jiru mana itti qolloftee biraa deemteerti waan wal mari'attee nama baay'ifattee dachee weddii fi waan isa godhuuf deemtu hundi keessan waliin arguuteen jechuudha. Laayibii kanarraan baay'inii waan si godhan asuma dura si haa godhanii amshir si bira jirraa